Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dobrodošli v Aropel Balkans, večernem šovu in večernem javljanju z kanala, tako da pozdravljeni vsi, ki se boste vključili v oddajo, v javljanje v živo in mogoče nas ni bilo live nepar dni, tako da izvolite se vključiti, kjerkoli jezik govorite, se pravi angleško, slovensko, srbo, hrvaško, lahko se vključite in nam povete, kaj vas muči tak petkov večer, mogoče bi radi se pogovarjali o religiji, mogoče bi se pogovarjali o čem drugem, mogoče bi se pogovarjali o stanju, naprimer o novicah, o svetu, mogoče o stanju uma, ker lahko se pogovarjamo tudi o tem, lahko iz kakšnega poglavja, naprimer iz Golodova, se vključimo, naprimer, Nature of Reality razpravljamo ali pa kakšno podobne teme, ker vse to je namreč vključeno v Golo 20 in ni problema, se pravi, pošljite request na spodaj in lahko se pogovarjamo v živo. Se pravi, srbo, hrvaščina, slovenščina, angleščina, druge jezike, če mi boste francosko govorili, lahko napišete, vas ne bom kaj preveč razumel. Arabsko ne razumem, se opravičujem, arabci, karkoli pišete, me ne zanima, ker pač ne govorim arabsko. Lahko pa v angleščini super komuniciramo, če znate seveda angleško, ampak drugač pa ne rabim tle se po arabsko pogovarjati, me čist ne zanima, iz kje, tudi če ste iz hašemitske familije carja Sufjanija. Me ne zanima, ker ne govorim pač arabsko in nimam zdaj namena se arabsko sploh pogovarjati. Tako da, se pravi, srbo, hrvaščina, slovenščina, angleščina in izvolite, če vas zanima religija, če vas zanima razgovori o religiji, ste dobrodošli in lahko razpravljamo o knjigi Golo 20, se pravi, imam na kanalu par zadnjih epizod, naredil sem v bistvu dve poglavi sem dal čez, sicer prvo Adamitsko zavezo in drugo Nohidsko zavezo. Zdaj pripravljam tretjo zavezo, Abrahamsko, bomo obdelali. Spravim namen, imam nekako obdelati teh sedem zavez, prvo kot prvo, da lahko ljudje vidijo pač, da religija, da islam kot religija ni nek bav za razumeti, pač, kar sem tudi pojasnil v videu, ki sem ga naredil. Se pravi, če nekdo pač hoče se pogovarjati o religiji, mora poznati, kaj piše v vseh treh knjigah. Če tega ne naredi, se nažalost v religiji ne moramo meniti. Ne moramo, pač tudi, če nekdo prebere cel Koran, če se ga nauči na pamet, oprosti, prijatelj, ne moreš se pogovarjati o religiji, če nisi prebral še ostalih knjig, ne moreš pač. Lahko si strokovnjak v islamu na svojem terenu, ampak če se gremo meniti zdaj o Tori, recimo, ali pa o Inžilu, recimo o gnosičnih spisih, smo malo na drhlem terenu, malo vam zmanjka tal pod nogami in nekako kot jih mnogim dan danes pač zmanjkuje. Kakšnega odnese tamle s ceste, kakšen odleti v kakšen jark, kakšnega pa, ki se kaj zadere, tudi kaj preleti. Saj ni problema, se pravim, danes novice berem, tamle so begunca, kaj, v Ljubljani je bil protest za modela in so ga pač policija ga je pridržala, ne vem kaj, so ga na urgenco pelali, ne vem v bistvu, kaj s človekom, ampak ja, večinoma pač ti ljudje, ki prihajajo iz teh tujih držav, dobro vemo, kako je z njimi, pač se naselijo, iščejo azil in evo, tudi jaz sem, ki sem tukaj pač v Angliji, pri Abba Sadiku, v skupnosti sem neke vrste begunec. Evo, Abdul Rahman pravi, da sem kafir. Abdul Rahman, izvoli, evo ti dam request, če se želiš vključiti in obrazloži, zakaj bi bil jaz kafir, torej nevernik po tvoje. Zakaj ti misliš, da jaz ne verjamem v Boga? In tle še en lik v arabščini,
če imaš arabski ime, ne, lej, mi nimaš kaj razlagati, da jaz nimam pojma, lahko se pa javiš, lej, lahko se vključiš, lele, mi boš povedal, kako jaz nimam pojma, ne, se bova o tvoji knjigi pogovarjala prav, o Koranu, v redu, prid, šali request in izvoli na kanal, mi boš povedal, kako jaz nimam pojma, pripelj še prijatelje, ne, kako ste pogumni, ne. Kam greste zdajle? V Nemčijo? Vam je zmanjkalo dela v Bosni? Pridite, ajde, da vas vidim, kaj boste v Nemčiji delali, kaj boste širili svoje salafistične bedarije okoli punih džamijah, madejno. Speljte se, no. Pejte dol z kanala, lej, ti nimaš manj kaj govoriti pa groziti, lele. Lahko se vključiš, če češ, pa se pogovarjamo, kaj ljudje o tvoji religiji, ne. Nimaš pa ti meni tlele kaj govoriti, da sem jaz kafir, ne. Se lahko sem dol spela z kanala, ne. Ja. No in ja, lej, če vas zanima, noahidska zaveza, abrahamska zaveza, abrahamske religije, izvolite, se lahko vključimo. Assalamu alaikum, Ahmo, brat, pozdravljen, brate, hvala što si se uključio. Evo, ovdje već imamo 2 komentara o kako ja nemam pojma i kako sam kafir. Evo, ovi ljudi su baš hrabri danas i možda žele nešto da mi objasne što ja ne znam o religiji, ali ja im kažem, dakle, svako može biti majstor na svom terenu. Dakle, na svom terenu, svakako, ako se igra i, ne znam, utakmica željezničar Juventus na stadionu željezničara, možda će željezničari pobijediti, svakako. Iako se igra na Grbavici, možda će Sarajevo pobijediti, niko ne zna, ali, dakle, okolnosti dopuštaju sklizak teren, okolnosti, dakle, u religiji barem dopuštaju ovaj nivo debate u neku stvar. Pa sam ravno zbog toga, dakle, vas zovem da se uključite, dakle, da razgovaramo o religiji, jer svakako ako neko želi da razgovara o religiji, treba da zna da je predstavlja. I svakako ja znam da vi kada ovdje meni govorite da sam kafir, vi želite meni objasniti kako ja nemam pojma o religiji. Evo, imamo prvog gosta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you English speaking or native speaking Balkans? Alaikum salam, brother. My apologies, I only speak English. English or Spanish? English is fine. English is fine. So you want to? Are you a member of Ahmadi Religion of Peace and Light, or are you like finding this religion right now as you know, you were browsing to the internet and you saw like Ahmadi Religion of Peace and Light. Did you hear about Ahmadi Religion of Peace and Light? Alhamdulillah, I've been a member for the last 2 years. For the last 2 years? Alhamdulillah. Subhanallah. Yeah. So so you read the Golden Wise. You are. May I ask? Are you Arab? Are you Turkish? Are you? What country are you coming from? I was born in Venezuela. Venezuela. But I've been living for the last 26 years in Canada. Wow, amazing! So you have right now you have beautiful President Maduro in charge of your country. I guess so. If you can call it like I'm being a bit sarcastic, but I'm stating the facts. You know, I can't like say, you know, like. Because the other guy is maybe also in charge. This is what I'm asking, you know. Because I know there is another guy who is supposed to be in charge, but Maduro didn't agree about that. Oh yeah, it's a mess. It's a show. It's a circus. Yeah. It's embarrassing, you know. Yeah, it's always amazing, and it's always a show, you know, because it has to be a show. This is the way I see it, you know. So it's like the politics. We shouldn't. I mean, we should take it seriously, but not too seriously, you know. Like because you know, sometimes in politics, people say things just for their rhetoric, you know, just to cause the reaction, like psychological reaction. And basically, all people know this, and many, you know, people who are like maybe
are walking on the streets these days are supporters of this and this politician, and they are exactly copying these politicians. You know? So it's always, you know, this mentality of people, you know, because Abbas Alik explained, you know, that in a sense right now is I don't know if you heard about it, if it's on the channel already, but now the Corpus Hermeticum is being presented, and it's talking about this character. It's Hermes Trismegistus. It was basically one of the how I call it, basically gods in creation, according to monotheistic religion. Not like in Greece or Egypt and these countries, like this was a very venerated figure, you know, Hermes Trismegistus, and of course it was also one of this Egyptian. If you know the Thoth, you know, Thoth is an Egyptian deity. It's basically a god, you know. So it's also, you know, of course, like when we say, you know, La ilaha illallah, you know, Muhammad abduhu wa rasuluhu, and we say, you know, that Muhammad, of course, is a servant and a messenger of Allah, and there is no deity but Allah. You know, Allah is the deity. You know, so it's the only God. You know, it's the only God is that. But this doesn't mean, you know, that other beings, for example, aren't divine. If you Exactly. Because every prophet and messenger, they had the Spirit of God on them. Just like Abu Saleh from his peace, he holds the Spirit of God. So he's the one, in reality, he's the king of the whole creation, of the whole earth. That's right. Like all these tyrants that are ruling are just corrupting and doing injustice, and they only taking care of themselves and their families. They don't care about the people. No, Name me a country where you can say that, wow, this government is actually really good. This government is doing something for the people. There is nowhere in the whole globe where you can find a figure like that. No. So now we got, Alhamdulillah, praises to the Most High, we got Abu Sadek, and we had sent by Imam Mahdi, peace be upon him, and by Imam Ahmed Al-Hassan from them is peace. So we are blessed to live through these times at this moment. So I don't really follow any politics. I hear it sometimes because you need to be informed too, because we still live in this environment. But I don't really. I look forward just to get all my knowledge, all my things from Father. Alhamdulillah. You know, it's very important. And we have so much. There is so much we have. All of the wise, we have them, the saints of make this manifesto. We have so many. Like Book of Monotheism and the Kaf, but by Ahmed Al-Hassan, you know. If it wasn't for these books, for example, me, I would never have understood the religion of Islam, you know, because for the Westerner, it's very hard to understand, you know, this Islam in a way, because you basically have to, for example, if you want to study hieroglyphs, you know, you gotta have a Rosetta Stone. Otherwise, you can't understand it. I mean, at least not in the way the Westerners understand it. You know, there's of course other levels of understanding hieroglyphics according to Egyptologists, you know. But you know, for the Westerner, it is a must, because if Napoleon wouldn't got this Rosetta Stone, he wouldn't understand the thing. It was on the pyramid text, and the same is with the Quran, you know. Because just yesterday, not yesterday, maybe 2 or 3 days ago, I had a guest from Slovenia who said, you know what, you know, like, how can I, for example, as a Slovenian, accept Islam, you know? And I said, I have no problem with it, you know. I can say, Eshhadu an la ilaha illallah, Eshhadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, and that's it, you know. I admit that Muhammad is a servant and a messenger of Allah, and that there is no deity other than Allah. And he said, how could I do that? It's like
that I betrayed my own nationality. But according to me, like, I don't have a problem with it, because I see Muhammad as it's not, of course I understand that he is the highest of all prophets, but for me it's I understand basically that who is somebody who is a prophet. Well, basically, even some journalists maybe some are not aware, and like basic people are also some sort of prophetic. Some of the writings of journalists are prophetic. For example, even some book that or movies, for example, that people do, some all things they say they are prophetic, and as such should be treated. Of course, what Prophet Muhammad was so, on other level, because it has to be understood. Basically, Quran is a archetypical book, and this is why maybe even psychological science don't like it so much, because it gets into these cycles. It's like it doesn't want to advance, because it is on such a high degree of understanding the human psyche, how human psyche works, that for some people is the fact that it's doing that, it's very disturbing and very, this people don't like, to get into this psyche thing, to this to like be disturbed about the truths about themselves, and Because 90% of humanity basically don't want to talk openly. Because people are afraid of the truth. Yeah, People are too comfortable with what they already believe. Yeah. Most of the people, they're not looking for anything. They're Exactly. just following what their ancestors, what their previous family members follow, and they don't really. The traditions. They live exactly, like robots. Yeah, They're the perfect prototype for the elites, for the people who Exactly. are really ruling the earth. The Yes. people that are controlled by Iblis, and Aratullah. You know? Yeah. So it's like True. So that's a problem, that a lot of people are way too comfortable, like the Christians, like the Jewish, like even the Hindus, even all the religions. Most of the people are not looking for anything. They're just comfortable with what they have. Yeah. And they don't think that, okay, so if your religion is the one, so what about the other religions? So what do we have here? Do we have a selfish God that only cares about one nation? Or do we have a God that is so loving that he loves the whole creation? So this is the confusion right here. That's why Abba Sadeh, from him is peace, he has opened the doors to, okay, this is all religions from God, and they're here for a reason, and it makes so much sense, correct? Like how he's bringing all the religions and all the scriptures together, It's like you cannot deny it, because no man ever has done Gracias, that. amigo. So I just said congratulations to Jamal Adin. Yeah, exactly. Like you said, like most of the people, basically, as I see it, because I know people, as a child, like I wasn't. I must admit, I wasn't very religious. I was like more like interested, like in maybe sports, like. I liked, for example, investigating. I like, for example, parapsychology. I like maybe logics, computers, of course. I like to explore stuff, and when I learn it, I basically got into this understanding that basically the world runs, but by a very, very occult forces, basically. It's also, when people tell you something, for example, of course, I recognize, for example, as a child, that the teacher in school, as she was speaking to me, because I'm from Slovenia, and I was born in 1980, and back then it was very, this ambience, maybe when
wasn't like smart to talk much, about these things, and it was very. I was maybe a really loud child, I said, like I know that I used to ask, a little bit too much sometimes, and of course they didn't answer me, and when they didn't answer me, guess what I did, I went to the library and read all about it, like because I wanted to know things that I didn't understand, So as such, I was a little bit strange, and of course, for example, if I may speak openly, when I was learning about the Second World War, when I heard what happened, I said, "Oh my God!" I saw like two small booklets, like with the pictures. I said, "What? These things happened? What was this? I ran to the library, and I borrowed the biggest World War II books, and I read it in a month, both of them, like both, every single battle, of the Second World War, every, how it started, this, Poland, and even, the things that happened before, with the Spanish War with Franco and Mussolini, in Ethiopia. I mean, basically, it started in Ethiopia, if we're frank, about the Second World War, and then the Spanish brothers, if you're from Latin America, were part of this, because like Franco had these ambitions, and also other side had different ambitions with the subcontinent, So it's always about people's ambitions, and exactly the same is happening in this time and age. So as I see it, I don't want like to be a part of some movement which is basically an offshoot of some other movement. So this is why I'm following Abbasadik, because I want to be with the father of the truth, that people stand with the man who basically represented what is happening in the end of times, and he said that we are living in the end times. So, but it's for other people it's different, because we all come from different backgrounds. So, for example, Venezuela is like it's in the it's near Caribbean, if I'm not mistaken. Yes, it's on the Caribbean. It's part of the Caribbean too. Yeah, but it's like it's near Miami, right? It's more. It's right next to Colombia. But it's right in front of like Puerto Rico, Cuba, Curacao, Aruba. All of these islands. We're on that side. Very beautiful country. Like I know, for example, Slovenians. I know I have a Facebook friend from Slovenia who is living in Venezuela, and she's a little bit older, and she was like she was kind of Chavista when Chavez was in power. She supported Chavez in a way, I said, because I don't know like the political thing about. I presented to her this idea of that about supremacy of God, and I discussed with her very frankly, very politely, and we spoke openly because she's the same nationality as I am, and we speak in Slovenian language, and we have no problem discussing these things, And of course, like we of course agreed to disagree, about this thing, because I mean, it's not that I hate Chavez or something, no, but it's like we both represented what we are standing for. So that's it, it's beautiful. It's always beautiful for me, to have a nice conversation, to speak with the open-minded people, not to be this, I don't know, a cloud of mystical, I shouldn't say this, I shouldn't say that. Why, we don't have to have, these taboo themes, because God of the Wise isn't the book,
which should be like that. At least the way I see it. Evo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed Emini, zdravo i dobrodošao na kanal, baš evo 11:16 u kasne petkove sate, evo i čovjek koju neću da kažem nadimak jer je malo nedostojan. Evo pitanje kaže šta će biti sa Europol kada Abba al-Sadik umre. Dakle, nadamo se da na 100 godina da Abba Sadik neće umret, ali jer je Abba Sadik Mehdi, kako znaš u poslanikovom testamentu piše da će biti 12 imama i 12 Mehdija i nakon kada jedan Mehdi umre dobije, dakle ide nasljedstvo sljedećem Mehdiju i tako, dakle uvijek će ga naslijediti ovaj dokaz Boga, Hudža Allah, dakle onaj koji ima pristojnost i onaj koji ga Abba Sadik da mu daje ovlast nad, dakle, kao Hudža Allah na zemlji ili kao Mehdi na zemlji. Evo, Mohamed, imaš pitanje, imamo gosta, dakle, iz Venezuela, se javio Mista i svakako pozdravljamo ga lepo i nadamo se da... Alaikum salam, brate. Da, ako ljudi budu pristojni, evo, razgovara kao ovaj čovjek ovdje iz Venezuele u engleskom, možemo da razgovaramo i na engleskom, dakle. Ali rekao sam, dakle, ako dođe, dakle, ne znam, neki Francuzi i Arapi, dakle, i dobacavaju nešto, dakle, nije TikTok za, ne znam, kada kažeš pravila, onda, ako ih neko ne razumije, svi smo vidjeli, dakle, da nije baš išlo onaj eksperiment sa onom braćom iz Turske. Ne znam da se bio ovdje, ali ja mislim da je bio ovaj brat da se sjećaš, on je sad u Vojvodini, ja mislim, dakle. On je rekao, dakle, svakako me lijepo pozdravi, ja sam vratio pozdrave, ali onaj ton, dakle, jer čovjek je govorio turski i ja nemam ništa protiv turskog jezika, ni protiv turskog naroda, jer u stvari ja sam bio, ja mislim, 2019. sam bio u Istanbulu i svakako sam se lijepo proveo i bar smatram, dakle, turski narod kao vrlo lijep narod i ne mrzim ljudi po nacionalnosti, na bazi nacionalnosti. Ali, dakle, nije mi se sviđalo, na primjer, kada sam išao na metro, dakle, kad sam išao ovaj underground vozom, dakle, oni imaju, dakle, čovjeka sa mitraljezom na svakoj tački. Jer, i zašto je to tako, to Allah subhanahu wa ta'ala zna, dakle, kažemo Allahu alem i možda tako treba biti. I to je to, dakle. Kako si ti ove petkove večeri? Alhamdulillah, brate, dobro sam ako si ti dobro. Malo me se, dakle, malo sam prehlađen, ali imam neke lijekove, malo čaja i, dakle, dolazim sebi, da, baš sam rekao da se javim malo na kanalu, dakle, ako imaju neki ljudi neka pitanja, da predstavim, dakle, Golden Vice sam počeo sa ovim serijalom videa, dakle, o Golden Vice u slovenštini, dakle, da ljudi na slovenskom, dakle, zašto sam to napravio? Baš sam si dao, dakle, ovaj izazov, dakle, jer ako pričam u srpsko-hrvatskom, reći će kojim jezikom ti pričaš. I, dakle, odmah će ha, Slovenac nije Slovenac jer priča srpsko-hrvatski, i ovo smo vidjeli, jer ako si video moj serijal sa Alešem, dakle, stavio sam i na YouTube i na Facebook, nadam se da je mnogo ljudi da su vidjeli. Pokušao sam da gledam, da. Da. Ne razumijem baš sve na slovenskom, brate, pola. Ma nema veze, barem nije izazov u stvari da napravim, dakle, u slovenštini predstavu islama, dakle, jer zašto ne bi trebao, dakle, jer sam govorio ove stvari koji su činjenica, jer ovo dokazuje da ljudi, dakle, to znaju, ali se, dakle, odmah ideju u
poništavanje argumenta i hoće da ode u ovaj besedni rad, dakle riječi. I ja, možda ja sam ovo u prvom, dakle, naivan i kažem ovo ono i dakle dopuštam dakle da ljudi kažu ovo i ono i svakako, kao što je Abasadik rekao, ako neko dolazi dakle da priča da nešto zna, ja svakako kažem, na primjer, neka dođe nama, kao što smo došli do Vorhija, na primjer, i kazao je svako što je želeo da kaže, ali, dakle, ako neko želi da priča o Ahmadi Religion of Peace and Light i napada Abasadika, ja kažem, dakle, nemojte dolaziti ovdje ako, dakle, mislite da znate nešto, ako znate sve u islamu. Dakle, jer ovo ovdje nije dovoljno da vi znate sve o islamu. Dakle, o religiji islam. Zašto? Jer trebate znati i sve o Isusu Kristu i o evanđelijama. Treba da poznajete istoriju islama, treba da znati istoriju krišćanstva i trebaju da znati Toru i dakle istoriju Jevreja. Možda trebate znati i sve druge stvari što se tiče ezoteričkih stvari, egiptologija i dakle Corpus Hermeticum i svih ovih stvari što ih Abasadik stavlja na kanal. Dakle, i to svakako nije mala stvar. Nije. Zašto nije? Dakle, nije zbog toga što ljudi dakle, ako pričamo o ovome što je suština, dakle, postojanja na ovoj planeti je da čovjek ima intelekt. Ako nema intelekta, onda baš može da kaže nešto, pa nešto se pregovaramo ovdje i kažemo, dakle, pročitaj ovo, ali na kraju, dakle, ljudi su uvređeni jer nešto nisu pročitali ili ne znam, su uvređeni zašto, jer sam ja pročitao jednu knjigu što oni nisu pročitali i ono, šta on misli da sad je ako je pročitao. Dakle, ja ne mislim, ja sebe ne smatram da sam više nego bilo ko koji ovu knjigu nije pročitao, ali da barem ako predstavljamo neku religiju, ja kažem da bi baš, ako neko tvrdi da zna sve o religiji, pa ajde, onda dođi mi na kanal, ispričaj mi kako ti to znaš, dakle, jer ja kada kažem da nešto znam, ja moram biti u ovo 100% uvjeren da možem nešto da kažem. Inače, ne mogu ovo da kažem, dakle, ako neko pita, dakle, Abasadik je napisao ovo, Abasadik je napisao ovo, dakle, ako ne znam, kažem da ne znam i onda, kako ne znaš, dakle, objasni mi dakle, možemo svakako ići u ove, ne znam, tretiranja čovjekove psihe i ulaziti u ove verbalne sukobe, ali na kraju krajeva ja baš volim ovu rečenicu, dakle, winning the argument on the internet is like winning the handicapped Olympics. Da li se ti sviđa ova Ali Akbar? Sure. Imam Ali alayhi salam, he said, I lost every time when I had a debate with ignorant fool. fool. Yeah. Because it's exactly like that, because the ignorant people can't be debated, you know. Like ignorant people don't even want to know, what's happening. You know, it's like, don't go there, because something bad is happening. It's like, no, it's like we are happy because we're here. Like we should be quiet and not speak about things that are happening. But we know that Imam Hussein alayhi salam said that silence in a time of oppression is the same as helping the oppressors. So it's a special saying of Imam Hussein, and people who know about these things, like value things as such, So it's very unfortunate that the people who claim to be representing Imam Hussein, are maybe taking some things here and there which are not so appropriate for their following this religion. But we are not the one to judge about these things. We are not about judging people, because who are we to judge, people who have problems, because every people
deserve to be treated in the parent. You know, if Slovenians have a special saying, for example, that the one who admits his mistake, you know, the half of his mistake is already forgotten. Like it's forgiven. So because when somebody like says, you know what, I was wrong, there's no shame admitting that somebody was wrong. You know, the shame is like to be like on this level. You know, I'm behind my argument. You know, I'm the strongest man ever. You know, I will crush everything, you know, in front of me with my argument, you know, and that like people are considering themselves infallible, you know, like that they can't be wrong, you know, and of course they go into different degrees of that, you know, like they go, are you know, like are you afraid, you know, like we got debate today, it's like then they got like into this, you know, like these games. I'm speaking about this year and a half I spent on TikTok debating people, because I didn't go into these debates at the level as you did, you know. But all I saw, you know, it's like always this verbal conundrum of emotions, you know, because people are basically very, very loud, you know, but are saying very, very little, you know. They're just saying, like, repeating what the scholar said, and this is like, for me, it's a little bit primitive. So I always laugh, or I end the debate very, very quickly, because I don't like nonsense, you know. I don't like nonsense in my shows. I don't like these vain arguments, you know, this vain talk about things that don't interest me, you know. Like, if I don't learn something new in a debate, I basically have no business there, you know. So if somebody is like gaining something from this verbal masturbation, I mean, I'm happy for him, you know, if he gets energy from it, you know. But this is like, you know, haha, I got you. You can say, you know, ha 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 ha. You can say, I know, it's child. For me, it's childish. What do you guys think about this? Well, yeah, the problem that the people have now these days, that they're operating with the 72,000 soldiers of darkness. Of darkness. And their ego is driving them to this, you know, like it's like they cannot see the light, you know, they rather get stuck up on the darkness and like just return you this negative energy. I totally agree with you that sometimes it's better just to close it, step aside or that, because it's no point of really having a conversation that is not gonna take you anywhere, right? Where it's not gonna be any gain for any of the parties. Yeah, exactly. Yeah. It's very you know, people have different ambitions basically in their interacting on the internet, basically, you know, because they want to maybe gain something from you know, a debate, or like have some pleasure of like punishing someone, you know. They are not, some people work basically like that to ruin a day in lives of other people, you know. It's like they can't, you know, like operate if they don't do something bad, you know. And of course, for me it's very difficult to understand it, because I see Islam as as I learned from Abba Sadiq, this you know, this beautiful hadith of Imam Ali, you know. For example, one says that the best day is the day in which you didn't wrong no one, you know, which is a tremendous hard achievement to do, you know, because if you got the whole day right, that you did everything right, that is a miracle by its own, you know. Like, if you don't, you know, for example, in the Balkans, it's very hard to do so, you know, because the first guy who goes down the street provokes you, and that's it, you know. You basically say, match with the car. I won't say anything inappropriate, but it's basically in other countries it's also the same, you know, in some areas, of course, you know. So of course it's always good to have these morals and manners, you know. But with some people, you know, this
how would I envision, this Tartuffe mentality, I don't know if you read Molière, Molière was a French writer during the Renaissance, It's a beautiful book, basically, about this guy who was religious to gain to gain profit from it, to be like this representative of God, to gain financial status, to get supported by the church, and of course to get access to all the beautiful women. Where would all these supporters of God be if they didn't have beautiful women with them? Representing them how beautiful people they really are. And Molière is exactly talking about this. Because what is happening, for example, in religious communities, basically in Islamic, countries, in Ahmadi Religion of Peace and Light, we basically, not me, but on the channel was many shows which represented, for example, some teams which were known, but they shouldn't talk about it, at least some people think like that, For example, that. For example, in I think it's in Isfahan, if I'm not mistaken, it's basically the Mecca of sex tourism. That basically people go there, to have these muta marriages with women, and basically go there for this sex tourism and stuff. So it's very sad that these things happen in the name of religion. I mean, it's. If that gives them pleasure, I'm not the one that I would be like this. I mean, it's of course wrong, for me, but it's what was happening basically in the name of religion for the last 2,000 years, if you're frank, So this for me isn't anything new, but. For some, I was just, when I researched religion, Ahmadi Religion of Peace and Light, I was mesmerized that the Abbas Sadiq have the people who claim that they are Muslims behind them, who are presenting this stuff that this is wrong, because in many years there were very little people who had the guts to do that, to speak openly about what's happening in the Islamic world or what's happening in the Western world, So basically, Abbas Sadiq has the kunya, he's the father of truth, and he's the one who is revealed so many things in the Arrivals and in Tats and the Goal of the Wise in School of the Wise. It's the endless knowledge, So according to that, I like the most Surah Al-Kahf, verse 118, basically. That even if the sea was ink and and if it would have another sea with as that much ink as the first sea, the words of Allah would never be extinguished. There would not be enough ink to record all the words of Allah. So for me, it's the most beautiful narration. Maybe it goes to some degree is that. Nothing gets past God, that basically, even if a leaf falls, the most subtle thing, it's nothing could be hidden from Allah, so who are people, going online, saying, I know everything about religion, come on, man, it's even if some sheikh is listening to this, I'm Syed, I don't know what, Haidari, for example, because Syed Haidari, for example, is a very knowledgeable man, I have nothing, regarding his knowledge of the books, he's one of the most, he read, by far, the most books, because he's quite old, and I'm sure that Sistani has read a lot of books also, but, of course, that doesn't mean a thing, because if somebody is presenting religion, you are not in charge of religion if you read some books, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vassal Yusifov, welcome to the channel, Peter Balkan channel. I mean, why should somebody who reads 700 books, what does that even mean? Like, even if you read these books, if you have knowledge and have these books, like you are nothing. If you don't understand why you read it, because knowledge has to be applied, no? Because otherwise you're just a donkey carrying around books, I mean, if that hurts your ego, man, it's a shame, that you don't understand that. Basically, if you read a book, you should, you know something, and you should basically apply it and maybe speak out, and maybe change a little bit in this dark world that we are residing now, So, I mean, for me, my respect goes to not just to all the truth seekers, and all the truth speakers and journalists out there. It goes basically to all the people who are oppressed, who spoke out, in these dark times, who was like, for example, my respect goes to the guy who ran away from the oppression in his country, and he was exiled. I mean, he took refuge in Slovenia, and basically he got, he sought asylum in this rogue embassy, with the guys, and he got, the guys spoke for his support, and he got beaten down by police. The special paramedics, medical services took him to do the medical treatment, and it's like, you see, the moment you speak out, this is wrong, bam, here you go, So Blue Rose is asking, do you know what is the real name of Mehdi? Why would you want to think that I know that, Blue Rose? Do you want to come to the channel and discuss why do you want to think that I know these things, or do you want to tell you a secret that you don't know? I mean, do you know the real name of the Mehdi? Mohammed, do you know the real name of the Mehdi? Yes, his name is Abu Sadiq Abdullah Hashim. Yes, that's right, Blue Rose. Here you have the answer. His name is Abu Sadiq Abdullah Hashim, and this is the real name of the Mehdi. So if you want to know anything else, we are here for you, and we can answer you. Blue Rose. Here we have a guest. A guest is Blue Rose from we don't know where. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Where you are from, Blue Rose? Welcome to the Arab People. I'm from Bosnia. From Bosnia? Subhanallah. Yes. Možemo da pričamo o našem jeziku ili preferiraš engleski? Možemo na našem. Na našem, evo super. Dakle, Tam sam htio da kažem, to je pravo ime Mehdija. pravo mi Aba Sadik. No, Abdullah Hashim. Pravo ime Mehdija je Abdullah Muhammed ibn Abdullah. Zapamti. Ahmed ibn Abdullah. Da. I to je jedna, i to su jedna od imena Mehdija. Ali prvo moramo znati da je... To je pravo ime Mehdija. Da, ali ti moraš znati da postoji, dakle, da nakon 12 imama bit će 12 Mehdija. Ne, slušaj. Ne, pa ja ti objašnjavam. Slušaj, pravo ime Mehdija. Da, i šta? Muhammed ibn Abdullah. Ja, i šta si ovo me želeo reći, da znaš nešto što ja ne znam. Blue Rose, da li možeš da nam daš taj hadis da pročitamo zajedno? Pa vidi, ja sada tebi kažem... Ali to ne kaže hadis, to je interpretacija šejha. Gledaj, Mohamed, gledaj. Čovjek je došao da nam dokaže nešto što mi ne znamo. Dakle, iako, možda je da je čovjek u pravu, gledaj, ja ne znam, jer mi objašnjava, dakle, da je on nešto pročitao što piše u njegovim knjigama i možda da, dakle, Ahmed bin Abdullah može da jeste jedno ime Mehdije, ali dakle, mi mu kažemo, dakle, zašto? Jer ako dođe, dakle, fasik, dakle, neko ko podigne glas, dakle, sa objavom, dakle, trebamo mi to istražiti da ne budemo, dakle, poricali nešto što je istina, vidiš, barem što se mene tiče. I, dakle, možete da uđete u ovu debatu, dakle, Mohamed kaže da se varaš. Ja ne znam, evo,
Mohamed, imaš riječ. Izvoli, stavit ću te na expand i objasni čovjeku zašto ti misliš da se Blue Rose vara. Izvoli. Da, dakle, Blue Rose je izneo jedan hadis koji je u sunitskim zbirkama hadisa, u koji govori, parafraziram na engleskom, his name is alike, dakle, sličan imenu to my name and my father name. Dakle, sličan, ne govori isti, potpuno isti. Muhammed sallallahu alejhi ve ali, on je imao mnogo imena, a njegov otac je Abdullah, ali također može da bude i Ismail, ako se odnosi na Ismaila alejhiselam, sin Ibrahima. Ako ćemo implementirati ovaj hadis na Aba Sadika, njegovo ime je Abdullah Hašim. Hašim je prvi Mehdi je Ahmed el Hasan, ili ti Ahmed Ismail. Kako god okreneš, ovaj hadis koji daješ kao dokaz da Aba Sadik nije Mehdi je podgrnut, spada, bukvalno se uklapa u Aba Sadika, i to je jedan od dokaza za sunije da su zapravo čekali ovog čoveka. Ali šta je ovdje problem, brate? Problem je u tome što ne čitamo šijsku stranu, šijske zbirke hadisa, jer Ahlul Bejt alejhiselam, Imam Džafar al-Sadik alejhiselam, govori da kada Mehdi dođe, on neće imati veće neprijatelje od učenjaka, ili ti šerul fukaha, učenjaci zablude, i opisao ih je poput najgorih stvorenja pod zemaljskim nebom. I govorio je da se više brine za umet poslanikov od šerul fukaha nego od Dejjala. Jer ovi učenjaci, oni su ti koji daju interpretaciju, svoje mišljenje po određenim hadisima, te nas podučavaju u džamiji, po minberima, šta znači i ko šta znači, te nam govore ne daj Bože da doživimo vreme Mehdija, to će biti ovako i ovako vreme. Mi kao muslimani smo dužni da podržimo Mehdija, ali su oni ti koji nas guraju dalje od njega, jer oni znaju da su oni neprijatelji Mehdija. Hadisi govore da su prvi neprijatelji imama el Mehdi alejhiselam učenjaci. I sada ti, brate moj Blue Rose, ako me ne smatraš bratom u vjeri, smatramo se braćom u čovečanstvu, ako ništa drugo, ja tebe. Imaš jednog učenjaka koji te o ovome podučio. I ti si čuo za ovaj hadis od strane tog učenjaka, ali nisi pročitao da hadis govori sličan imenu mom i imenu moga oca, a ne isti. I to je jedan veliki problem. Jedna reč, jedan veliki problem. I sada dolaze milioni muslimana koji tako tumače hadis, jer nam učenjaci ovako govore. A hadis ne govori isti, već sličan. Alike. Dakle, to je jedan problem. I mi moramo o tome da govorimo kako bismo upozorili narod o ovoj stvari. Ne znam da li si me razumeo, da li si razumeo moj odgovor, da li sam dovoljno bio konferentan? Da kažem, ja razumijem, znači da ti gledaš, znači sa stanovišta, na primjer, šiitskog učenja, je li tako? Ne samo šiitskog. Ja
Dobro, onda ima Sada u hadisu ja imamo prihvatam- opis Mehdija. Kako će on izgledati? Gledaj, brate, kada čitamo hadise, dozvoli. Kada čitamo hadise o pogledu Mehdija, njegovog karaktera, kako on izgleda, čitamo sunitske hadise i čitamo šiitske, ovaj karakter se potpuno razlikuje jedan od drugog. Jedino što ovo može da znači jeste da se ovdje govori o više karaktera, o više Mehdija. Jer sunije čekaju jednog Mehdija, dok šije čekaju više Mehdija. U šiitskim hadisima nalaziš hadise koji opisuju različitu personu. I to možemo da iznesemo sada ako želiš hadise koji bukvalno ovo potvrđuju. Ne samo da sunije imaju problem kako prepoznati Mehdija, već i takozvane šije koji tvrde da je sa njima 12. imam el Mehdi Muhammed ibn Hasan al-Askari alejselam. To je jedan problem umeta, brate moj. Kako prepoznati Mehdija? Sunitski učenjaci. Slažeš se za Da, Mehdi, reci. vođa ratnika, slažeš se? Mehdi jeste lider i on jeste neko ko donosi pravdu nakon što je bila ispunjena nepravednošću. Ali da li donosi izuzetno mora da bude, da dođe do rata? Nijedan poslanik, se donosi nijedan sa namjesnik snagom. Božji nije došao sa mačem, brate. Došao je Da. sa mirom, To je sa svetlošću. Da, ja bi samo objasnio da ljudi, dakle, kao što si ti Blue Rose, shvaćaju u stvari da ovaj Mehdi, da svaki Mehdi u stvari mora da dođe, dakle, po hadisima kao što ih vi razumete. Ali, dakle, mi kažemo, dakle, da je 12 imama, da je 12 Mehdija. I ja ba sad i objasnio da, dakle, ovaj kijam, dakle, dvig ili ustanak, može biti, dakle, mačan ili, dakle, riječi, dakle, jer, kao što vidimo, Juša, alejhi salam, dakle, Joshua, šta se dogodilo, oni nisu ni, dakle, Allah, subhanahu wa ta'ala, Bog, im je rekao, dakle, idite 7 krugova oko Jeriha i šta se dogodilo, dakle, Jeriho se, zid se porušio i oni su ušli i pokupili sve i, dakle, bili su vladari na onoj zemlji. Ali, dakle, Aba Sadik je objasnio, gledaj, da ovaj ima Mehdi, što je u šiitskih i sunitskih hadisima, da on nije, dakle, 12. imam. Dakle, ima Mehdi, dakle, 12. imam po šiitskom shvaćanju. Dakle, ovaj imam koji je skriveni imam, Aba Sadik nije ovaj imam. Aba Sadik je Kaim i on jeste jedan od Mehdija i to je, dakle, prva greška što je većina muslimana koji dođe da se bune i na arapske kanali i na engleske kanali čine, dakle, jer svi shvaćaju da je Aba Sadik sada objavio da je on, dakle, ovaj imam Mehdi što ga oni imaju u hadisima, ali ne shvaćaju, dakle, jer nije, dakle, vrlo je suptilno u par rečenicama Aba Sadik ovo objasnio, jer svakako ne želi, dakle, da ide previše u emocije ovih ljudi, dakle, jer svakako ako gledaš ljude koji govori protiv njega su svakako previše, dakle, emotivni i može i da postanu nasilni, dakle, svakako. Kako to da šije ne prihvataju njega kao Mehdija? Šije ne prihvata njega kao Mehdija. Koga? Kako? Sve šije u Iranu, sve šije u Jemenu. Koga šije? ne Kako prihvataju? taj govor? Aba Sadika. A onda bi bio vođa Irana, tako? Pa, Brate, Ne bi bio ajatolah. zbog toga, znaš zbog čega? Zbog toga što je poslanik Muhammed rekao i Ahmed al-Hasan je rekao, dakle, Ahmed al-Hasan je isto jedan od Mehdija. Ahmed al-Hasan je rekao da ako, dakle, će ljudi, znači ako će muslimanska uma ili ti kongregacija čekat ima Mehdija po njihovim knjigama, dakle, po knjigama učenjaka i ovih takozvanih ajatola, kažem takozvanih jer oni nisu ni A od ajatola, dakle, da bi oni bili nekakva objava od Boga. Vjerski je vođe ne prihvataju. Gledaj, ja se ne slažem s ovim marđama i sa ovim ljudima koji se zove ajatole o Iranu ili u Iraku ili bilo gdje. Dakle,
mi se distanciramo od ovih ljudi, dakle, mi sa njima nemamo ništa. I, dakle, Prihvataju šije čekaj da završim. I ako bi muslimanska umma i svi učenjaci čekali ima Mehdija po onome što piše u njihovim knjigama i ono što objavljuju učenjaci, neće dočekati ima Mehdija ni za 1000 godina. Evo, najlepša rečenica koju je bilo ko ikad mogu izreći. Evo, rekao je Ahmed al-Hasan. I to je to. Evo, da kažem, u Iranu ima dosta, da kažem, šijat, učenih šija, tako? Da. Ljudi koji dobro znaju šitsku. Šija je, dakle, ljudi dobivaju, dakle, nekakve, ako idem, na primjer, šije, ti kažeš šije, dakle, prvo, šija je kao, znači, slijedbenik. I imao si, na primjer, u Koranu, zove se šija Abrahama, dakle, zove se, dakle, šije se zovu ljudi koji su, na primjer, šije Abrahama i oni se zovu šije, dakle. I, na primjer, ovih što se zovu, dakle, kada se oni samo oklicaju, dakle, šije, to su ljudi koji idu, na primjer, ne znam, na primjer, na univerzitet u Kum, idu na univerzitet u Teheran, ili idu na univerzitet u Nadžafu, Iraku, ili na Karbalu možda, dakle, i tamo dobivaju nazive, dobiju, naprijed, beli turban, onda dobiju crni turban, i onda, dakle, možeju da govore ovo u ime religije, jer su dobili PhD diplomu iz religije. Ali mi kažemo, dakle, da, jer ja sam izrekao ovo mišljenje da u stvari, iako si pročitao, dakle, 70 knjiga ili znaš neke naracije, to barem ne znaš ništa, jer prvo trebaš da budeš čovjek pre svega, dakle, da trebaš da možda, ne znam, ideš do čovjeka na cesti, pružat mu ruku, kupit mu komad leba i stavit mu, ne znam, da mu... Znate, sad pričaš o dobročinstvu, a mi ovdje pričamo... Da, svakako, pričamo o ovom što piše u Koranu. Da li oni priznaju Mehdija za Mehdija? Da. Brate, da li mi možeš dati samo minut jedan? Evo, to sam malo kasnije, malo prije govorio. Spomenuo sam ti, dakle, hadis od Ehlul Bejta koji govori da će neprijatelji imama, evo, čitamo, kada se imam Mehdi pojavi, on neće imati jasnijeg neprijatelja od verskih učenjaka. Iz tog razloga su on i mač braća, jer da nije mača, verski učenjaci bi izdali dekrete da on bude ubijen. Ali Bog čini da se pojavi sa mačem i velikodušnošću i ljubaznošću, kako bi mu se mogli pokoravati i bojati ga se i prihvatiti njegov sud, zakon, a bez verovanja, odnosno imana, da u njega poveruju, odnosno u svojim srcima drže suprotno verovanju. U drugoj predaji Imam al-Sadik, mir neka je sa njim, kaže, ako se ustanik, odnosno Kaim, pojavi, između njega i Arapa i Persijanaca neće biti ničega osim mača. Drugi hadis, on će se uzdići sa novom stvari i novom knjigom i novom praksom i novom jurisprudencijom, odnosno zakonom, koje će biti teške za Arape. Ko su Arapi? Muslimani. U drugoj naraciji, on će doći sa novom religijom koja je Arapima teško prihvatiti. Ovo su reči od imama, od Ehlul Bejta, alaih selam. Vidi, tu se negira islam, razumiješ? Ako ti doći nekom drugom religijom, znači neće doći sa šerijatom, neće doći sa Kur'anom, a znamo da Kur'an je do sudnjeg dana, onda sa čime će on doći, sa nekom novom vjerom, to kažeš. Upravo to govori Ehlul Bejt, govori da ima Mehdi dolazi sa novim zavetom, brate. Zašto sa novim zavetom? Ehlul Bejt je od islama, je li tako? To je porodica poslanikova. Ona je od islama. Ehlul Bejt je porodica poslanikova na koju vas je on upozorio. Ehlul Bejt, alaih selam, je vaš amanet, vaš vasijet. Zašto dolazi ima Mehdi sa novim zavetom? Trebamo da se zapitamo da li je Bog zaista s nama. Zašto? Da li je Bog zaista sa muslimanima danas? Pogledaj svet, pogledaj šta se dešava u Gazi, u Siriji, u Libanu. Pogledaj koliko ljudi umiru. Zašto nas je Bog napustio ako je On s nama i kunemo se i molimo se i činimo hadž i činimo sve i svašta?
Trebamo da se vidi, hađ od zapitamo islama- da li je Bog zadovoljan sa našim stanjem. Razumiješ? Da li je Bog zadovoljan da budemo u ovom raskolu? Ne, brate. Svaki umet mora da ima halifu Božijeg, namjesnika Božijeg, određenog od Boga. Tada možemo biti u zajednici, u skupini. Ima Mehdi, dolazi sa novim zavetom, jer je umet Muhammedov prekršio muhamedanski zavet, odnosno ahad. Prekršio je tada kada je digao ruku na gospodare mladiće raja. Tada kada su se borili protiv El Huseina i kada su otrovali imam El Hasana, mir neka je s njima, i kada su poubijali amanet koji je ostavio, upozorio poslanik sallallahu alejhi ve alejhi. Danas nalazimo obestinito proročanstvo poslanika Muhameda kada je rekao da će njegov umet slediti stope hrišćana i Jevreja. Pa kako nisu bili ashabi, dakle, kako možeš, dakle, da poričeš, ne znam... To su bili ashabi, ja kažem, pa bili su ashabi. Ako pročita, iko ko je pročitao, dakle, Koran, ko je pročitao hadise, kada govorimo o islamskoj istoriji. I jedni, gledaj, kako neko može da kaže, dakle, da su, ne znam, ja nikad nisam shvaćao, dakle, kako, na primjer, može da reći, dakle, baš su svi Slovenci dobri, ali da su svi Slovenci loši, ili da su svi Hrvati dobri, ili su svi Hrvati loši, ili svi Srbi su loši, svi Bosanci su loši, ili ti ovo ili ono. Dakle, znamo da ovo nije istina. Pa zašto bi ono bilo drugačije kod ashaba poslanika Muhameda? Gledaj, Mohamed, zato što je Allah halal i haram. Mohamed je halal i haram. A što se tiče sledbenika... Šta? U Kur'anu fino stoji za ashabe. Radi Allahu anhu redu anhu. Znači, Allah sa njima zadovoljan i oni zadovoljni sa Allahom. Razumiješ? Prvo ko prvo, gledaj što ću ti reći. Nešto ću ti reći, gledaj. Koran je objavljenje i ovo je kod otkrivenje i kao takvo treba da se čita. Znači, Mohamed je halal. Gledaj, da li se slažeš da je Mohamed halal i haram? Da li se slažeš sa ovom? Da je šta? Halal i haram. Dakle, šta poslanik kaže, šta poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve alejhi kaže je dozvoljeno i nedozvoljeno. Dakle, oboje. Ako nešto kaže da je dozvoljeno, ovo je dozvoljeno. Ako nešto kaže da je nedozvoljeno, ovo je nedozvoljeno. Da li se slaže sa tim? Važi. I sada, da li znaš kako je Koran sišao dolje? Da postoje mekanski i medinski verzovi. Da li znaš ovo? A zašto? Znaš i šta je mekanski period, a šta je medinski period? Svakako, mekanski je prije hidžre i medinski je poslije hidžre. Čemu poziva mekanski period, a čemu poziva medinski period? Dakle, to u suštini se razlikuje u mnogo čemu, ali da bi usporedio ova dva vremenska perioda, možda bi išli u debatu u kojem bi išli možda... Ne moramo ići. Ne moramo da idemo u to. Dakle, ali sada ću ti reći, na primjer, gledaj, prvo je bilo, dakle, bio je ajet u Koranu, dakle, da je u nekom od ajeta, dakle, okrenite se prema, dakle, u smjeru Al-Kuca i onda, dakle, je promenjena smjer molitve prema Beki, dakle, prema svetom hramu, Madžid al-Hramu i, dakle, da li možeš da slijediš oba dva ajeta? Evo ovo ti pitam. Da li možeš oba dva ajeta da slijediš? Da li možeš? To je jedan ajet. Nemoguće. Nije jedan. Ne, to je jedan ajet. Ne. To je jedan ajet. Dakle, desilo se to da kao potvrda poslanstva, oni su se okretali, znači, u tom ujedinjenom mjestu, znači, Al-Quds, ali Allah je dao da se okrenu u pola molitve, da se okrenu, znači, da ustanu, da se okrenu prema Meki. Po tvom tafsiru... I fino u ajetu piše da bi se pokazalo od onih koji su... Ok, idemo dalje. Naprimjer, imaš hadis gdje pitaju, dakle, Salmana su pitali šta bi uradio ako bi video Imam Alija da pije vino. I Salman je rekao, vrlo lako, dakle, popio bi vino sa njim. Dakle, i očito je da Salman shvata ovo, dakle, da Imam Ali kao takav, dakle, Salman znaš ko je bio, dakle,
Dakle, Salman je čovjek koji je napravio, dakle, ovaj jarak, u stvari ove okope kada su se muslimani sa Muhamedom borili protiv Abu Sufjana i Ali je pobjedio Abu Sufjana i zbog toga, dakle, zna se da je posle toga, dakle, bio, dakle, zmagoviti muslimanska uma ili kongregacija je bila superiorna nad ovim nevjernicima od tamo. I svakako ljudi koji shvaćaju, dakle, i da li bi ti sada rekao po ovom hadisu, ovo je autentičan hadis, dakle, mogu ti ga naći, možda referenciju ću ti ga staviti na kanal ako želiš, da se nalazi u sunnitskoj literaturi i u Mohamedanskom zavjetu, dakle u 6. zavjetu je pominjen u Goal of the Wise. I da li bi ti, dakle, sada, jer znamo da je poslanik Muhamed objavio da je alkohol zabranjen, da li bi ti sada, da li možeš reći da je Salman kafir? Ne, naravno da ne. Pa vidiš? Salman nije kafir. O tome Neće ja biti zato pričam. što Allah kaže da je Allah Pa vidiš? a on je jedan. Znači, Vidiš, ali dakle, imaš i drugi hadis. Ali hadis, Da je moraš da rekao, znaš šta je dakle, hadis, da je hadisa i rekao poslanik Kur'ana. Mohamed, ako bi Abu Dar znao što je u Salmanovom srcu, ubio bi ga na mjestu. Da li možeš reći da je Abu Dar kafir? Vidi, Pazi. znaš što je razlika između hadisa? Za mene, pazi, za mene nijedan od ove dvojice nije kafir. Za mene nijedan. Ne mogu Razlika reći između ni da je hadisa Salman i kafir, ni da je Kur'ana, Abu Dar kafir. Vidi ovo, razlika između Da. hadisa i Kur'ana je ta što Kur'an ne može biti promijenjen i to je Allah. Ne može biti, to je Allahova riječ. Hadis Allahova riječ. može biti Živa lažan, knjiga, ja pokoj. Koran. Da, jeste, slažem se. Hadis služi samo zato da bi se objasnila praksa kako da čovjek provede u djelo Kur'an. Nisu svi hadisi, dakle hadisi Ahlul Bejta, znači tafsir hadisi su drugačiji od hadisa kada se priča o istoriji. Kad smo kod hadisa. Vidi, mnogi hadisi su izmišljeni. To moraš znati. Pa nisu svi Jedan sahih, ajet naravno. Kur'ana nije izmišljen. Imaš daif hadise, imaš garib hadise, imaš daif hadise, imaš sahih hadise. Svakako nisu svi hadisi. Imaš laž, znači potpuno lažni svakako. hadis, nema nikakve Ali izmišljeni ljudi. tafsir Korana, tafsir hadisi su da, na primjer, ako čitaš, dakle, Koran po Koranu ili možeš, dakle, pričati, dakle, objašnjenje koranskih ajeta i kao takvi, dakle, se hadisi ili tafsiri, imaš različite tafsire, imaš naravno različite škole Korana i svakako imaš sunitske škole Korana kao, na primjer, Hanafi, Šafi, Hambali, Maliki i ne znam koje su sve ostale. Imaš šiitske škole islama, imaš sufi škole, dakle imaš sve ove škole islame koji sasvim drugačije, dakle svako svakome ovdje objašnjava, dakle imaš Korana i hiljadu islama i ove stvari. Ne, vratit ćemo se na početak. To je Abba Muhamed, dakle, sjajno objasnio u ovoj knjigi Sayings of Imam Ahmad al-Hasan, dakle ako si je pročitaš, imaš na ahmadreligion.org. Dakle, imaš svako koji ima 5 minuta vremena objašnjava nekome neki hadis upravo sada. I ništa ne kažem da je ovo pogrešno, ali svakako nije ovo da ne radi ništa u dobrobit muslimana ili islamske kongregacije, da se priča, ne znam, samo da se priča. Dakle, možda je za ono doba bilo ovako, a možda ovaj hadis znači ovo. Dakle, za mene sve je bilo objašnjeno kad sam pročitao Sealing Prophecy od Ahmed al-Hasana, kada je pisalo da jedan hadis od Ahlul Bejta može da ima 70 značenja. Pa, naravno da može imati 70 značenja kad ti ne znaš sasvim tačno šta se tačno dogodilo u onom vremenskom periodu da su oni ispričali taj hadis. Dakle, Koran u nekom smislu kada pročitaš suru Koranu ima redoslijed. Dakle, ne možeš da čitaš suru u Koranu, da je uzmeš van konteksta kao to čine kršćani. Dakle, kada uzme, dakle, idite za nevjernicama i tučite ih mačem gdje god stignete. I da, dakle, ne pročitaš prošli vers kada se priča o ovome, dakle, ako te oni napadnu. Gledaj, samo odbrana
nikad nije bila nedozvoljena, pa nije ni u Koranu. I dakle, praksa možda ljudi koji mrze muslimane samo zbog toga da mrze muslimane, u većinama se poslužuju ove prakse da uzimaju koranske ajete van konteksta, da dokazuju, ne znam, kako je, dakle, islam, da su svi muslimani ovakvi, da su svi muslimani onakvi, ali ja barem to ne shvaćam ovako, jer čovjek je čovjek kakav čovjek je i insan je insan kakav insan je, ne može biti drugačiji. I za mene, dakle, možda su neki čovjeki koji su i nevjernici, su možda bolji ljudi i od nekih čovjeka koji se zovu muslimani. Ne znam, ne čujem, dakle, svakako ću pogledat ako je neko musliman, dakle, jer mora da stoji iza onoga što priča, dakle, ne mogu da shvaćam, dakle, da je neko dobar čovjek samo zato što je musliman. Pa zašto bi ja trebao tako tretirati ljudi? Jer i sam Koran kaže da tretiraj ljude po očiglednom. To je hadis poslanika Muhameda. Tretiraj ljude po očiglednom, kako ih očigledno vidiš, i tako i treba tretirati ljude. Ne možeš ti da tretiraš ljude zato što imaju neki status u društvu ili imaju, ne znam, ovaj naziv ili imaju ovaj, dakle svakako možeš da se podružiš time, dakle, ako imaš prestiž ili privilegiju od toga, dobro, dakle, da ne primiš, dakle, nagradu od Allaha, ovo je baš nepristojno, dakle, kako si mogao, dakle, sada neću da budem tvoj friend jer nisi uzeo ovo mito što smo ti ga ponudili. Vidiš, pa ja ti kažem, i neki ljudi su ovako, dakle, nisu više tamo gdje su bili jer nisu ovo primili. I kada ovo znaš i kako ide stvar u ovoj dunjaluku, jer kada shvatiš u stvari da je ovaj dunjaluk i ovaj svemir, dakle ovaj ovaj planarni svijet u kojem živimo je jedno vrlo loše mjesto, dakle, i Abasadik je ovo elokventno objasnio u Golodu Vajs, dakle, i to je to. Još nešto? A vidi, ne mogu sad nešto da kažem svega. Izvoli. Znači, došla je objava i objavi, kaže, reći nešto prvo za riječ musliman. Musliman znači odan Allah. Da. Odan Allah. To je rob odan Allah. I Allah je tako razumio. Allah Đelšanu u Kur'anu podijelio ljude na dvije skupine. Da. Na one koji vjeruju i na one koji ne vjeruju. Da, i na munafike. Oni koji se pretvaraju da vjeruju. Koji se pretvaraju, ali oni spadaju u one koji ne vjeruju. Ne. Oni se prave da vjeruju, ali ne vjeruju. Oni čuje riječi, ali njihovo srce je slijepo za ono što čuju. Dakle, oni imaju uši da čuju i oči da vide, ali oni ne vide ono što vide i oni ne čuju ono što čuju. Dakle, slijepi glupi. Znači, knjiga svjetlosti, u njoj je uputa. U Kur'anu je uputa. Jer Allah je dao uputu svoje riječi ljudima da bi se po njoj vladali. Da bi se po njoj sudili. Svaka knjiga ima svoga autora. I kao tako, ti i ja, brate moj, Blue Rose, ne možemo da interpretiramo Kur'an jer ćemo zaista naići na mnogo razilaženja. I nećemo se ni ti, ni ja, ni 2 biliona muslimana, 2 milijarde muslimana se neće složiti oko jednog ajeta samo. I postoji ajeti koji su skrivenog značenja. Kur'an je jasan. A u hadisu se mi... Da, evo ima jedan ajet o kojem bi želeo... Zašto? Zato što imaju hadisi koji neko vjeruje, a možda su netačni. Ok, Blue Rose, evo sad ću ti pokazati kako si ti i ja ne slažemo u pogledu Kur'ana. Evo samo jedan ajet. Evo, Kur'an je u pitanju. Dozvoli, kada se u Kur'anu spominje u suri Al-Maide, ajet broj 3, govori se da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s nama da naša vjera bude islam. Reci mi koji je ovaj kontekst bio i kada je bio objavljen, da li mi možeš o tome reći? Da, mogu, to je oprosni hađ, na oprosnom hađu na govoru
poslanik sa osanem držao govotaja, eto. Da, dakle nakon imenovanja Imam Ali alejselam. Pa vidi, tu se ne možemo već složiti. Eto. Vidi, ako To je je imenovan, problem, razumeš, ja sam ti samo Vidi. približio sliku, ja sad ne želim problem je dolazim da li vi- u da li ti raspravljanju vjeruješ u kako ti Božje gledaš, određenje. da li doživljavaš Imam Alija kao namjesnika ili ne. Ja sam ti samo htio dokazati da se ti i ja ne slažemo oko ovoga, a imam 2 milijarde muslimana koji se ne slažu ne samo oko ovog ajeta, već uopšteno oko celog Kur'ana, jer šije, na primjer, oni uzimaju tefsir od Ehlul Bejta, odnosno njihovih učenjaka danas koji im plasiraju određene tefsire. Međutim, kada bismo mi pronašli namjesnika Božijeg, Hudžat Allah, ovoga vremena, jer Muhammed sallallahu alejhi ve alihi kaže u hadisu Sahalein 2 vredne stvari, da nam ostavlja u amanet 2 vredne, odnosno teške stvari, Kur'an i Ehlul Bejt, koji se neće odvojiti jedno od drugog sve dok ne dođu do Havda. Dakle, ne možeš odvojiti Kur'an i Ehlul Bejt. Evo, Emir, mi nismo košije, dakle, mi vjerujemo da ima 12 imama koji ima nije, ali vjerujemo i u 12 Mehdija, evo. Tako da, evo šta ima Hodžata, dakle, čovjek, just open your eyes, look, I just have to reply this Hodžata, he's saying something about Satan or what. What are you saying, Hodžata? That you are like, you think that Allah is Satan, or what are you saying? What is your argument? Look, we can invite you and you can speak out, if you have like this claim, because I answered the guy, I put it on my channel that basically if he said that, that Allah is like deceiver, because it says, that he deceived, that, and it's Quranic ayat, I agreed, because Allah is the biggest of deceivers. You know why? I will tell you why. Because there's an ayat, it goes like this, that they are thinking that they are deceiving Allah, but Allah is deceiving them. You see, this is a very eloquent response to this type of thinking you have, that this is Satan. No, it's not satanic, because if somebody is like thinking to deceive you, let him think, that maybe leave him on his trail, that he thinks he's deceiving somebody, because he may think so, because these people, basically don't have nothing to worry about, They're going straight to the hellfire, straight down, because they are thinking they are deceiving God, They are thinking that with all the things they got, in this dunya, that they are going to a nice place, But that is exactly the opposite, because with all these things they can only, reach the highest degree of devouring their souls, and basically it leaves them in a very bad place regarding their psyche and their recognition of religion. Another comment. Yeah, don't follow the dragon to the lake of fire, please. Oh my God, we're going to the lake of fire, to the dragon. Oh no! Look, the dragon. It's explained in the Goal of the Wise. Basically, this dragon isn't even like the dragon as it should be, because the whole book of Revelation, should be like written that the dragon is basically like a good character, but you may not know that basically the religion and the book of Revelation was written basically for a purpose which is not the nicest of purposes, and you of course know that your religion, because you're obviously a Christian with I don't know, or you're maybe a Muslim who praises Satan, like he's like satanic Muslim. What do you think, Muhammad?
What is this guy? Yeah, there are He's such a spamming people, actually. he's spamming Like the comments. Yazidis. Yazidis, Yeah, they yeah. believe that Satan is. You praise the peacock angel, Hojalata. You praise Malik al Tawus. Are you a Malik al Tawus follower? One soul is worth. Okay. Hojalata is getting like this satanic vibes. So I will mute you, Hojalata, because you are a bit upset. So I understand it because it's quite late. Look, get some sleep, get some rest, and basically let's speak further. Yeah. Da, gledajte, braćo i Sandra i ti iz Latinske Amerike ovdje. Svakako Koran je knjiga, i to sam objasnio Alešu kad smo pričali slovenski, u slovenščini na kanalu, da knjiga Koran, dakle, je u neke vrste kao knjiga otkrivenja i kao takva se treba čitati, da u stvari živa knjiga je i Abasadnik je objasnio, dakle, kada se dogodi sura, neka sura, postoje mrtva sura i slijedi joj druga sura. I kao takav, dakle, ne može se, dakle, nekome, dakle, ako se nekome nešto ponovi iz Korana, krene iz početka. Dakle, ako neko ima, dakle, problem, ako se nalazi u problemu, treba da ovaj problem riješiti, dakle, svakako, ako neko ima problem, mora čovjek, insan, treba da traži pomoć Boga da riješi ovaj problem. Možda će ga rješavati kod psihologa, psihijatra, ja ne znam, dakle, ako će, može da ići kod psihijatra, ali psihijatar ili psiholog će mu reći, gledaj čovječe, ti imaš psihozu, dakle, šta si čitao? Dakle, pročitao sam ovaj ajet u Koranu i, dakle, reflektirao sam šta se mi događalo u životu i shvatio sam da je ovo ovako i ovako i da trebam da nešto promijenim. Dakle, ako ideš do psihologa, psiholog će ti reći, vidiš, ti ovo sada ne bi trebao da pročitaš. Ja mislim da nas je dragi brat Blue Rose napustio i da neće ići možda u dubine ljudske psihe, jer je možda shvatio da je prekasno. Evo, Mohamed, imaš li završne riječi za ovaj live ili imaš možda neku refleksiju na ovo što smo sad pričali? Samo bih se pozvao ljude da malo istraže o pozivu Abasadik alejhi selam, jer govorimo o pojavi Mehdija i to je izuzetna jedna velika i važna stvar za svakoga ko tvrdi da je sledbenik Islama, ko tvrdi da veruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i ko slijedi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, istražite o Abasadiku alejhi selam i hvala tebi, Jan. Thank you, brother, the mystery. Thank you, the brother, mystery of divine knowledge, brother Dennis. Thank you, Sandra. Thank you, everybody who is shy to follow us and shy to send Very requests. welcome. Look, if you send requests, please join in the mystery. You are welcome on my channel. So every time you join, just send this request. We can have a couple of words from Venezuela.